Nah bayu silek na te ada di patete malang late kulak to marasan na di parampol aku kita solanasang kumuang si turuk kada turuk daw te tungkunan kumua iya te anak soladuai lolo mo ko si pasule lang ang banua iya mo to na di pamandak te puri mandak nalan ada 20 apa lan alom ni mama lan natuladen ni tindo lan katuan na soladuai apa ya reto kumua kasih tamuan kamasi kamaliran nanti anak soladuai manemisa endaran di angkaran mane ada tepuri mandak na belan na naria aluk na salada sangka na paralu di pagan nak talu di patirindu batu lalikan tu tengkana lan rampanan kapak di kona sundun melo jadi laku kita solanasang ondongan na laku kamu matuangku ide nalili banga tandingan siya nalili ulu salu kumaya iya te anak soladuai belan na denduka to adinna tolo nangena mangka di panakta susite di lamar ulen ada iya meto iya tu lako kalena di sorong lako sola dua adinna sia lako keluarga na si Pak Kadamelo iyo na si Pak Kadamelo umbatu watu lananay te anak lah di sorong lako ulona to tumampata ulen di pemberkatan nikah di gereja na si Pak Kadamelo murah soladina si Pak Kadamelo murah to pada diana si Pak Kadamelo murah mintu keluarga jadi kipu lilianan kumu daging na ia minta di misi salai batu misi alai jona atur lako adimu temangka di pokok duka indaran nadakna lan lamaran tolo nangena ia metona di pemasiang lako kita solanasang sabab ia tu rencana na tu anak soladu itu adin na tu nate bulas sang 12 iya bulas sang 12 pakoda itu na si Pak Kadamelo Muraya nate ada mangka di salurundun do banua jadi lagi poperampuan si porin nate tondok pagi kuah tabela ko podiatan na ko nenek na ko pindok na siya ko pombe na siya na ko kita untuk masolanasang pondong ni katabe na lako olo malabit na bapak pendeta ibu pendeta si solan untuk sangai pemalambut na siya ni katabe na lako olo malabit na tumak parenta la lan nate tondok la ya pedeng ni butun na jumpa tu pira-pira ba pangalembang apa ko dolo jume lagi poperan ponte dolo ni meniki paundi na hindi na mo ipadolo bilang na padadadi kanene kada silam di rite toko na live kada tandingan langan tumakke liam bunda banyak kana hindi tama nenek na bona Dek. Titik sekali. Cik soal. Tome suai.
Toki ba ini teh? Atau iya lihat tanya untuk tiba-tiba ini. Tanda do na mo ni. Tanda B na. Masih banas mirip gitu. Pandita inde bangay. Pekamberan na alang jo kabutunan lo. Pekamberan na alang pinduan na. Pekamberan na alang petal utama. Pekamberan na alang mak penak pa. Pekamberan na alang mak pin lima. Pekamberan na alang mak pinan no. Kisah asuk. Pekamberan na alang mak pepito Pekamberan na alang mak pe karua. Kayak betul. Karena saya betul. Kepala lembang bangay. Kepala kamputan dengan ne. Pekamberat papa na puno dong may parapwa. Jadi jual aja. Pekamberan na demi ulusalu Pekamberat kilan tondok teh. Halip ya. Yang lantai tondok kurang semangat dan aku pernah turu paria. Lo dapat taruh ya tijona kasih temuan malik nanti anak sola duai. Jonang patu ko yate belana modern moto temo mengikuti ki perkembangan zaman. Nah yang moto nama dok ko anak sola duai. Pa da apa misalnya ko modelan ini tuh deh. Iyo tanya apa ya? Dari kamu teman-teman na, hindi kamu tidak sholat ya anak kami ya? Iyo kamu to pada jenna. La jona mone, la jona baine. Iyo te piki si suliak be sulim dok tole. Nah do papilaminan do kiki na puelo po. Ni bani si suliak. Tabe lako kita sola nasa mondong lako kamu tomatuangku. Mondong lako te anak sola dua tu toro misa pangimpi mo. Si kamalik na tanda tasik kita pada dia na. Siya minto tanda tiku kumua. Mandak mo pepori mandak na. Jona kapitinduanan na. Ulendi ada alam teh ma'alo to temo tu mangka di salurundun daw te tongkonan kumua na toro paria di batang di kalena na hupu lang lolokna na sundun deke pendonan na belan na susi mo to mangka duka di poperampon te kande maklalan ada tanda tasikin atau kumua maleso ada di rundunan bulo na latumen kaki lako si taruna belan na susi mo to perkembangan diikuti to temo na ya motoon na dito na pasaka te anak sola dua tanda tasikin na kumua si kamali ya tanda tasikin na kumua si kamali sola dua ya moto na ya keden susite pabiasa-biasa kutiro na pogau tahu o ya mo si pasangi cincin padahal yaitu nani si pasangi cincin tu pengantin ya jo pia gereja ya mangka pia dipasak kirapan ang kapana
Na ya tetoyo ko manek tomatuan na ya la nikati lempuri. Jadi ya moto na turun tomatuan na ya la umpasang idolo tu cincin na dio pa ya tu pepori manda na sitongan nate mangka di popak lalan nada ni nak kolong. Ya mo kami deluto sampai tu kami di kalambunan kula. Sondana yang cincin to kolong. Dari teo ujung na. Jadi ya tu pak inan teo upu na si kamali. Ya ya, jadi teh upu na tu kasih kamaliran na soladoi sia Pak Rapuan. Ya motor na lako kamu ambekku, ndokku, mamakna sani solambek kamu pasangi dulu lako anak tah muane. Jadi silakan. Kanan pa ya? Iya. Iya. Natun na pa ya namanya? Kiri ya? Koyo, yami nolak kada turu ni yami. Yo. Gereja pena kanan. Oh, susite. Iya siya na indo na bayne tu umpasang ilako anak tamuan ni dolo saba inde te tondok na tukunan na bayne tu dinimpana ta ite. Jadi susito iya moto na harus muane saba iya rampo. Iya moto na ya di dolo dipori saba iya na Yahudi dipori ulusu ya manimale. Iya ulusu ya manimale. Jadi iya moto kure sumanga lako ambek indo tu mangka panatai la lambaki lako Indo ambek lako tomatuan ta domai nah pasang pas oke kure sumanga langan puang kure sumanga lako ambek Indo kure sumanga lako anak soladway iya to apa mangka na pasangan ko miambe Indo mi lani toy manda to lani kilalay lani alon ni ke allo ke bongi lan kalingkan na katuan ni yo lani alon ni to tuyan na to saba iya to apa mangka di pasangan ko bitay na kamu si pasangi soladwa tapi to matuan ni kamu pasangi ko mi to matuan ni pori manda ko mi tu yan nate tu kasih kamali rami belana kamu undang gak tomatuan mi kamali po kami to pada dia mi ana yang pakai kami tu bayum ni lante kasih kamali rami lante allo totemo ya moto tontonglah masambayang kami la mangando kami lang ang tumampata napasambayangan ki keluarga Solanasang napasambayangan ki pandita majelis gereja di kode nokupa ana sundu melo. Susidu kate laku kamu tomatuangku culuku domai randanan yan na kami inde kalambunan jona ada ke durundunan buloy ke mangkai di parampo susi temai pako tak siaran kumua koyo inang ladi pugau kita bang montangai yan na kami inde mai ton na nenek padipo nenek yaya tumpasule barasang amuane ya leh. Ya, muane ya. Ke ada di rundunan bulo. Jadi muane ya tu la sembawai. Ke ganna ital lubongin na ni sembawai de. Tu barasang di sana kumua o saking pasule barasang yan na de rampo inde. Undio ki pia-pia telambe to. Kumua de nokopa anna dembati. Susi ada inde kami de maito pagpunta kami sa Mukiano, bay ni mo tudya sa nakotaw na lalaki pasule marasa. Na yan na ke magkaya diberkati, nalalo ni sulat di sa kaya kumuha, naloki sila turah ni lako, batuloki nantar anak tabay ni. Lako banon na muhani sa anak ko kanan na po ang madua kumuha, yan na nindapo matubay ni, mali mo yung sulat muhani na. O, dadi susito. Jadi
lan ipogau imani cuma pasule barasang lan tetalungan lolako ke mamali kami lampogai pogau itu yang nato jadi suci to laku kita solanasang Bela tumeng kaki laku Silakan nih, silakan nih. Ya te pakaburoku masero pindah laku parampo laku kalemu Kumai Kayaknya kelompok penari lan ada kenanku Sejulinya. Kaboroku Enak. Patongan ni te dan dingku Inang iko manari kupakaboro saya kona Baik kami tampakkan dari kemudian siap bulan semangat akan kuat di situ potongan masih bisa Biona persake banyak corona lah kita itu masalah nasa menurut aku deh anak kita sholat doi atau sholat sani pada kenangan sia tapangan doang ini mau bah yang rencana makan si bangiran lihat pula tadi ngewako potongan lantian pula ketinggi ngewako yang memasih Ya te pakaboroku masero pindah Hidung mai pelang